Veliki pozdrav svima! U ovom videu ću ti pokazati kako je to kad dobiješ posao kod velikog poslodavca. Evo na primjer kod nekog obrtnika u usponu. Tipa ima 5 djelatnika, a sad je odlučio dati šansu i tebi. A svaki početak je najteži, a pogotovo prvi dan na poslu. Već od ulaska svi te gledaju, mjerkaju, pitaju je li to onaj novi. Da ćeš biti tema dana, tu nema sumnje. Šef ti je dao da zadužiš opremu, stavio si autogram na par papira koje nisi uspio dobro ni pogledati, a kamoli pročitati. Moj prijatelju, nema on puno vremena za tebe. I šta sad ti? Normalno, zapeo si kao mazga, jel misliš to se tako mora? Jer gle, dobio si posao, čovječe, imaš posao. Nećeš se ni okrenuti, a ono pauza. Ali nemoj da te to dira, ti sad budi baja, zapni još jače. Neka vide da izgaraš za firmu. I bilo bi dobro da ti to vezano za pauzu pređe u naviku. Jer dobre navike su zdrave. Nakon nekih, jedva 20-ak dana, šef je već primijetio tvoje zalaganje na poslu. Zato nemoj da te iznenadi ako te pozdravi ili klimne glavom. Budi siguran da ima velike planove za tebe. Sad kad si zamijećen i primijećen, šef u tebi ima bezgranično povjerenje. Ostali ti pomalo i zavide. Jer gle, svi bi oni htjeli biti na tvom mjestu, ali ne ide. Možda će se ponekad dogoditi da bi neko trebao ostati duže. Šef će vas naravno na vrijeme obavijestiti 10 minuta pred kraj smjene. Ti visoko digni ruku i bez zadrške reci ja se javljam. Jer gle, može se dogoditi da se neko drugi prije tebe javi i onda izvisiš. A svaki prekovremeni sat će ti dobro doći. Vidit ćeš na šefovom licu da je zadovoljan s tobom. Možda te potapša po ramenu ili ti uputi usmenu pohvalu. Sad kad si djelatnik mjeseca, samo nebo je granica. Radiš, lupaš prekovremeno, spašen si. Evo, konačno dogurala se i prva plaća. Je da si umoran i izranjavan kao zvijer, ali misliš isplatilo se. Šef te zove u ured, potpisuješ listu i onako ponosno, uz blagi naklon, odlaziš doma. I dok ti ruke drhte nešto od umora, nešto od uzbuđenja, otvaraš listu, a ono šok. Ima tu puno brojeva, samo tamo pod rubrikom neto, malo nešto je to. Plaća ispala toliko dobra da si se bolje osjećao prije nje. Ali misliš si, to je velika greška, riješit će se već sutra. Ali eto, došlo i to sutra. Šef ti je danas nešto u velikoj gužvi, jako je nervozan i nema vremena za tebe. Ipak, nekako uspiješ da ga dobiješ na par minuta, da mu objasniš svoj problem. Kada te je saslušao, samo te prostrelio pogledom. I tad si vidio u njegovim očima da više nisi djelatnik mjeseca. Jer prijatelju, dobio si posao, ti imaš posao, sad bi još i novce. Sad onako jadno ko pokisla kokoš odlaziš na radno mjesto. U tebi se bude neki novi osjećaj i sada onako iz protesta krenuo si na pauze, počeo si izbjegavati prekovremene sate, počeo si razmišljati. Konačno si shvatio, prijatelju, da tvoj rad vrijedi više od tapšanja po ramenu i klimanja glavom. I evo nas, došli smo do pred sam kraj. Pouka ovog videa bi bila sljedeća. Mnogi ljudi u životu će željeti da te iskoriste, jer gledaju svoj interes. Ipak, ima i onih koji će znati nagraditi tvoj trud. Zato, cijeni sebe i svoj rad i nađi takvog poslodavca. Jer ako ne cijeniš sebe, drugi te sigurno neće cijeniti. To bi bilo sve od mene. Ako još niste, pretplatite se na kanal. Do sljedećeg videa šaljem vam puno pozdrava.